Bai. Bai. Ez nion, gaur nire aldetik labur, gobernu batzordean hainbat gai izan ditugu, baina asko izan dira batez ere prestatzen ari gehan open ingurukoak, eta bueno, horiek ez dizkizuegu aurkeztuko. Eta bi dira aipatu nahiko nituzkena, bat izango ditzateke suhiltzaileen irratiei dagokiona. Gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak duen erosketa zentradari atxiketuta 50 irrati eramangarri digital eta 10 irrati mugikor digital hornitzea martxan jartzea erabaki baitegu suhiltzaileentzako, eta hau 53.000 euroko aurrekontua suposatzen du eta 8 hilabetetan hornitzea espero da. Decía que la primera cuestión relativa a radios de bomberos, la Junta de Gobierno local hemos aprobado el expediente para sumarnos a la central de compras de la Diputación Foral de Guipúzcoa y adquirir 50 radios portátiles digitales y 10 radios móviles digitales con el mismo sistema que da Diputación para el servicio de emergencias por un importe de 93.030 euros y un plazo de ejecución o de suministro de 8 meses. Eta bigarren gaia izango ditzateke Jesus Mari Alkain plazari dagokiona, hau dakizuten bezala Loiolako herriberetan dagoen plaza da, eta udartu dadin, bada bukatu gabe gelditu zen plaza bakarra. Zeren parte batean eraikin bat altxatzea falta zen, gaur egun ikaslentzako erresidentzi bezala eraikitzen ari dan hori, eta baita ere albo batean etxe bizitza bloke bat, eta hauek aurrera dijoazten einean, eta ja plaza aurrera dijoan einean, egin beharko ditzateke plazaren beste erdia. Urte askotan plaza erdia bakarrik egonda, beste eraikin hauek eraiki artean, eta orain ja eraikin guztiak eraikita, barruko plaza bat da, plaza osoa egin beharko ditzateke, eta horregaitik gaurkoan onartu dugu urbanizazio proiektua, plaza osoarena, 743.000 euroko aurrekontua duena, eta diodan bezala, beste erdia eraikiko genduke, plaza ya osoa geldituko ditzateke darik. Decía que la última cuestión, la segunda cuestión es relativa a la plaza Jesús María Alcaín. Esta es una plaza que está en Riberas de Loyola. Para que os situéis, pues justo es la única plaza que quedaba sin terminar, porque los edificios que dan a la zona de la variante pues todavía no habían sido construidos y en su día se ejecutó solamente la mitad de esta plaza, a la espera de que se completara la manzana. Y, bueno, pues como sabéis, en esa manzana se está construyendo una residencia de estudiantes y también un bloque de viviendas que ya está en obra, y esto hace que tengamos que tener la previsión de completar la otra mitad de la urbanización de la plaza Jesús María Alcaín, y lo que hemos hecho hoy es aprobar precisamente el proyecto de urbanización de esa otra mitad de la plaza para que, finalizadas las obras de esos dos edificios que están en este momento en construcción, se complete todo el conjunto urbano. Y los detalles de la plaza básicamente los tenéis en la propia nota de prensa. Eta nik gobernu batzordeari dagozkion gaietan bintzat, hauek bakarrik nituen gaurkoan, eta hemendik aurrera hauen inguruko galderaren bat, edo beste gairen baten inguruko galderarik badin bazenute, zuek esan. Bueno, pues oye, estupendo. Hala. Mejor.